kazi nimwe n'abaherezo gwaje. Okusimo ku Captain JB Tumusime Bamuturachi akwireyo arukugamba nko mgenyi mukuru arukugamba n'abazeire n'abashomesa hamwe n'abeegi ba St Simon Koga Primary School Bubare barukwemurika okusinga omurimbarra district bakakwata omwanya gw'okubanza aho abeegi 22 bashyikira mu idara ly'okubanza kandi 2 bakashyikira mu idara lya kabiri. Management ya St Simon Koga School Management Committee, PTA, abashomesa, abazire, n'abeegi abo kubasa kukoraje kurigera habwamani agutizire twahereza mukabibimbezi. Onke cyo kubanza cyabyona n'imico y'abashomesa, imico y'abana abana babatine mchwe twakubasa kushomesa abana twakubasa kushoma mubahika. Captain JB Tumusime ahabwira bebembezi b'amashomero okoragana n'abakakiko aha district ya Mbarra kandi no kurwanisa abashomesa abasinzi. Mbwenisha abanti abashomesa barikikwija abasinzi gukora amashomero gatiyambi gakoragane na district council barebe twabikiriza ko mashomero bitwaza akandi bantu borekerere cyaba abana wijo sinzire nono yeriko mwana ngwaze akoma. MP Otore inwe Captain JB Tumusime asimira abakazi ahabo umurimo gw'amano go barukora omukuza abana bakabayihamwe abasheija batari byana ngo abacyara nimbasima mwizire no mukuremera umuyanyu kwihaya abana omwe abashija tugira bingi bituzya konka umurimo gomzire ugwamani mukora ngo umwana tiyamukwasa mememe umwana wamukwata mememe umwana na kurema na argamu ecyana. Mukuru w'ishomero rya Kashaka Girls Secondary School Choncho Dora Bareke ori murano w'ishomero rya St Simon Koga Primary School ashabira abazaire kutamani omukushomesa abana bona barukwatanisa n'abamashomero kandi tuhiga abazire mwena kugira kureba ngo abana mwabasupportinga mwabayamba bashoma nakace nakahanga kumwine mwakwatanisa n'amashomero agabana barimo kugira ngo bashoma ba acquiringa education age akwa n'ikintu kikuru mnonga kukira mnonga ombiro byo mbisho. Mukuru w'ishomero rya St Simon Koga Primary School Robert Nwagira ashoboreire ngu omukoro ogwo kusima gwabaguri ogwo kurakoranise byo bwegese bakwenda okutungura obuyonjo. Ayende gambira tuyina abana urukaga 19 kandi onboarding bariyo bakanya kandi facilities zitu zitakwemarira nambwenu hato mukoro gwawo jangu twesimire twayita n'abantu twatandika na MP elect honorable captain Bamuturachi twayita chairman LC5 kandi yaturetera na sente miliyoni 10 ahabo kugira ngo tubaze kusinga district omubyona omukoro gwagubyo kugenera kurango twakurakuranasa obwegese munonga obuyonjo bw'abana bo kwa bana bitu nibetaga hantu kurara harunji. Ahabwa St Simon Koga Primary School kore byafayo barikusinge bya PRO iyo muri Mbarra district ankunda Simon uriyo muhandikiwe bya PIDA arangirire ngo kwishomero rutungire cyembo cya miliyoni 10 okurwa mu office ya chairman wa Mbarra district leaders Twesige Tabaro yanje yambara n'abakiriyo mu ntebe ni twija kubahekirabo abo gukora nangwe nibyo n'umuryo najatogendo ngambira abazire ba St Simon Koga na other stakeholders wabo koraje headmaster ujo mu officier yakutebekanisa miliyoni 10. Father Twina Rogias oyebembera ikitambo cya misa ashabira abazeire bona n'abashomesa okureberera jabana ubukiko n'utujwekera namwe n'ukushabirese bo kwebaraha aturubabu nakishaba kugira ngo uterwa wabo ryakaciko takora mu rugo wawe mu mashomero g'abanyakatoki uriho kare ugende abo kwanza kuzonzora za kwihaye kama bene
ishabaranga umushoborozi wa byona kushuma murimwe ubarinde Patiri na mwana na mtume wetu